esaten elkartu gara, laben sindikalismo eredua hitz egiteko sorreratik, labek izan duen kontrabotare sindikalismoak bi hanka izan ditu eta horretan sakontzeko elkartu gara. Hanka bat sindikalizazio estrategia da, langileak antolatu, boteretzea, eta bestetik ekintza sindikala. Langileen borroka kolektiboi esker lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetzeko borroka hori guztia. Egunero lantegietan eta kalean egiten ditugun borroka horien testigantzak jaso ditugu, irakaspen asko jaso ditugu eta irakaspen horiekin bagoaz hurrengo ikasturtea diseinatzera. Desde la necesidad de dar una respuesta colectiva a la situación de las trabajadoras de hogar, decidimos dar el paso a la sindicalización. Nosotras, como todas y como todos los demás trabajadores. Y esa fue la premisa para empezar a organizarnos, para trabajar por un convenio colectivo propio. Tenemos mucho camino por recorrer, pero estamos orgullosas del trabajo que hemos realizado, porque somos pioneras. Más allá del centro de trabajo, una de las enseñanzas que hemos sacado de todo este tiempo de lucha es que debemos crear alianzas con otros sectores, de la sociedad y para seguir luchando y para poder hacer daño a una multinacional como Amazon. A ese respecto también hemos mantenido y seguimos manteniendo relaciones con otras organizaciones sindicales europeas. Estamos en una organización internacional que se llama AWIC y en ella estamos teniendo contactos con otros trabajadores de otras naciones y con la impronta y con la necesidad de hacer un bloque, y luchar de una manera conjunta. Fronte, soziosindikalaren aldeko apustua egiten du labek. Eta horren adibide izan da Tubacexeko borroka. Lantegitik harago, herri eta eskualde mailako erantzuna artikulatzea eta eskualdearen etorkizunarekin lotzea gakoa izan da gure borrokan. Gipuzkoako kiroldegietan ezinbestekoak izan dira hauteskundeak. Izan ere, labek 13% ordezkaritza izatetik 50% ordezkaritza izatera igaro gara. 10 urteko hitzarmenaren blokeoaren ondorioz, labek gehiengoa lortu duenean soilik honakoa berreskuratu izan da. Zentruko hitzarmenak gainditzea lortu dugu eta honek sektoreko hitzarmena berreskuratzearekin batera langileen lan baldintzak duinak lortzea lortu dugu. Hainbat eskoletan afiliatuak antolatzeko etxebizitza asambladak sortu ditugu, 15 egunetan behin bildu, labek duen posizioa landu eta ekintzak planifikatzen ditugu, baita afiliatuok ditugun problematika zehatzen inguruan aholkularitza kolektiboa egiten dugu. Gure helburua afiliazioaren protagonismoa indartu eta borroka komunitatea biderkatzea da delegazionismoari ateak itxiz.